Pemirsa yang ada di rumah dan juga adik-adik yang ada di studio, ada dua Nanda ya. Kita simak balik simak. Di mana tu? Di surah Al-Baqarah. Kok Baqarah? Baqarah. Baqarah. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Kata Ustaz Sofan. Ayat ayat 143. Jadi puji punya. Kata Bapak Presiden. Kata Bapak Presiden harus tahu. Bicara Ustaz Somad pun lain kan. Jadi kita harus bisa. Coba kita simak ya. Lagu berikutnya, irama berikutnya. Bukan lagu nih, lagu Aduh Buyung Mengapa Lupa Padaku ya. Ini irama. Irama di mana itu tadi? Faman syahida minkum syahra falyasam. Ya. فمن شهد منكم الشهر فليصم. Coba semua. 1, 2, 3. فمن شهد منكم الشهر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Coba semua. 1, 2, 3. Sudah bisa. Mik sudah bisa ya. Habis suara nggak ada suara sih. Ana doa ya. Yuri Oke. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. 2, 3. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Panjang ya? Panjang? Panjang nggak? ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
Coba 1, 2, 3. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما Kayak tadi itu gimana tuh? Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Ya coba 1, 2, 3. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. Baru mantap itu. Ya, mantap sekali. Ya. Ada ya? Ada. Ya. Ya, bisa kan? Gitu kan? Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Gitu ya. Coba simak sekali lagi. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Coba semua ya, satu mantap kali tuh suaranya tuh. 1, 2, 3. ولتكبروا على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Iya, begitu ya. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Begitu. Ya, coba. Tuh, coba simak sekali lagi. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Ujungnya, coba ujungnya. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Ujungnya. Coba semua. 1, 2, 3.
قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Ujung Satu, dua, tiga. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Mudah dia. Mudah atau mudah? Mudah atau mudah? Mudah. Kan banyak orang ngomong mudah. Mana? Gitu. Tak ada begitu. Mana tuh ngomong? Jelas Ujibu da'watan da'i idza da'an. Coba, 1, 2, 3. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Ujungnya tuh. Ya, Ila ya, Sima ya. Ya. Habibur. Ya. Ujibu دعوة الداعي إذا دعان. Harus bisa. Coba dulu. 1, 2, 3. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Pono yang ramai berat. Bagus. Masih lagi lagu dangdut. Zaman now. Harus bisa. Harus bisa. Jadi siapa tuh yang cipta pertama? Ya aku lah. Masa lu? Masa kah? Coba simak. Ujibu da'wata da'i idza da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ya kan? Habis. Lagu panik apa lagu panik ke zaman kencing wow. Ya benar. Zaman sudah bisa seperti ini, masa sekarang sih nggak bisa. Bisa ya. Bisa. Bang ojek jaragin cerin lagi. Dengerin suara bebek
Ya, simak ya. Wa idza, yuk situ ya, naikkan sedikit lagi ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Coba. 1, 2, 3. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. 1, 2, 3. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Gitu. Zaman tuh zaman bukan zaman now namanya tuh. Sudah zaman wow. Ya. Zaman dulu. Masa alat. Masa-masa alat tuh belajar. Masa alat belajar kelas 5, kelas 6, kelas 4 SD. Masa apa tuh belajarnya sampai ke Melabuh misalnya ya. Tapi bukan belajar Melabuh apa juga mau dengarkan TC Ustadz Haji Muhammad ZA dulu di Melabuh di Masjid Tua sana. Ini kecil-kecil dibawa suruh simak ya. Oke. Coba tes sekali. Ila sama si Caripah. 1, 2, 3. Wa idza 1. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب Ujungnya tinggal lupa ya. Yang sedikit itulah yang bawa kita enak ya. Kalau yang besar-besar tak enak. Terus
Pasti bisa tuh. Bisa nggak tuh? Coba tanya, bisa? Nggak bisa? Bisa pasti. Bisa? Bisa? Iya. Kalau bisa kami lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.